دنگ شنگالی دنگ شنگالی موچاقی من خوش بین بهدارین رادیو دنگی گل خلک سیمین اندامی ریوی بیدیا کمیته و بوریا شنگالی اگید شلورانن هم بخیراتن برنامه من صاحب سپاس کن هنجی بخیراتن و رادیو دنگی گل همیشه سپاسیوات کن امی لسر اریشین داوی یه شنگالی و هن مجاریندنی به خلک سیمین امی بورا نیخاش بکن ویکی هنشی دزانن لیدان اک دیسا شنگالی چی بود ev lêdanê de hemwaletiyek şengalî şehîd ket. Taybet hedefgirtina êzidiyan ji bo navê em nîrînê we bikir. Serî dem xêratina we dikin wek radyo dengê ger ev terfeta hemen spas dikin. Yani mirov divan lêdan aslında bi dîrokê da hinekî hevdev bîne baştir e. Ji ber wek gelê êzidî bi sedan sala bi hezaran sala ye dibin pençên qirkirinê danin. Yani dedem Osmaniyan, dedem Osmani hatta be salin 1400-500 birdatır de sistematik kırkırın ekserkeri ezidi çebiye. Yani gel be deste İslamiyet'e, gel be deste erişim cur bcur. Hatta beriyavi meroftkare beje de her şewe eriş servi geli hatiye u hinci berdevam. Erişin dawiye da be guman havalek, reyhavalek, tekoşerek حوالین چکو بنابه مال اول کریم شهید کرد بگمان او حوال به جیان خدا دوی ملتی را خدمت کردن دا شب و روژه خو همو دا بو وی ملتی ام به شخصی وی حوالی دا ام همو شهیدین دوزا آزادی ام بجنا خو بروان تاوین و ام سوزدانی دوزاوان هم سوزان ریاوان کوجمه را دیار کرنه ملت ازیدی جه ملت کی تکوشره ملت کی تکوشره به صدان سالا و هزاران سالا جبر بیرو باورین خود دین بر پنچه قرکرنه دابونه دین بین ایریش دابونه جبر ویه که او ایریشین که حیا نا هاتنه جی سدی نوتیوی همو به دست عثمانیا و پشت راجی پشتی سال پشتی که کمار آتیا آواکنه کمارا ترکیه شونداتر به دست کماری هاتیه هم باکوری کردستانی ازدی به سرگونا به خرکرنی را در خصنا اروپای جواری وان کرن گنده وان والا کرن و هین هاجه هین گنده وان باکوری کردستانی والانه ده پیرا گریدای همو سرگون گله کی ملتی می کو باکوری کردستانی و دنمی و دمی به پولیتیک این دولتی را مربوط کاره بجه گریده هاتنه شنگالی و شنگال بویه کله داوی یا ایزدخانی مربوط کاره به شنگالی و سا بگره چیاک تنیه به دشت کیدا و ریزه چیای کیه و به دشت کیدا و کله کیه و اوی کله به سدان ساله و کله که ازدایتی بر خدایه تایبت پشتی فرمان 2014 شونداتر یعنی وی وحشت وی اوی دنیای حمودی برای چاپامنی برای شروان آزادی کچا بوان و هاتن او وحشت در خستن بر بچا هات دیار کرد هر کسی دید و دنیا حموج بو شاهده وی کچه هویتی اک اصلا ایرش هری داوی 2014 کچه بو ذهنیت 1000 ساله که همبر ملت ایزیدی را خست برشوا یعنی مرود کاره وی قریجی او قریجی 1000 ساله که همبر وان اب کسی تکوشر که سری دانه نینه بجا خبر نتوانه سری دانه و سری خونه دانه مرود وکرید کاره ببینه ای وحشت که پر مزن بو ایشه که پر مزن بو و پیراجی قهرمانیه که پر مزن هات چیان کرن ای کسی که 1000 ساله به سیستماتیک ایریشی وی گلید کرن نکار بو سری پر وی گلید داینم تایبت پشتی برخودانی و پشتی وی وحشتی و پشتی وحشتش برخودانا که شنگال دست شتین داعشی هات خلاص کرن اب کسی که دخواستن بجد چوک لوی ملتی بدن دانیتن زکی وان دا وک گله کی ما وک ایشه کی ما و پشتی خلاص کرنی دم ای کور شونداتر شخون بروف دما دنهی روی دیروکین دمین داوی جی هر ایریش چی بیه یعنی دی
به هم به ایریشک فکری هم به ایریشک کوشور کرنی وقت فرمانه که سپی مروت کاره پیناسه بکه پشتی فرمانه 2014 فرمانه که سپی اصلا خادم بدن دست بکرن بگمان او ایریش همو به هوا گریداینه پشتی وی سیستماتیک ایریشک چه کردن خواستن تشتا که 2014 نکار بو پیک بینن به قر کردنی به کشتنی به بناخ کردنی به رواندنی به حسیر گرتنی و جاری جی ادید خوازن به وی شکلی به وی ریبازی به وی آوای ملت و گلمه ازدی حمود بلا بکن و شخو بشکی ویجی مروف دی بینن ها ملت و عراق تایبت ناوی پولتیقای دا جی دگره دریوت که اصلا به ریبازه کی دری لیوت که گل ازدی تایبت جوان ازدی جدرین در وای ولا تایبت ازد خانه داری یا ابجی بخار حلاندنه کی دینه یعنی او ایریشا که دوی پیری چی بو او ایریشن وی داویه که هنجتا ایریشن تو ساشیجی کرن و شش حوالی ما و شهید کتن یعنی او همه اصلا به سیستماتیک گریدای وان به تکوشین و برخودانی که شنگالی حاتی آوا کرن خوازم به وی ریبازی بشکنن به وی ریبازی بلا بکن هم ملین به شرق تایبت هم ایریشن بالا فران به وی آوید خوازم تنه بکن یعنی مروفت کاره و سو دست بگره اصلا نه که تنی ایریشک روزانه ایریشک سیستماتیک به صدان ساله بردوام دکه آرمان جایی تنه کرنا وی گلیه و سر وی آخی سرگن کرنا اصلا سر وی آخی بلاف کرنه بله ولی گید از برسکی بکم و گو 2014 ایریشی کوچی بود یعنی رزگار کرنا شنگالشی 13 مجداری تایبت اف ایریشا کو دهی مجداری دا دست بکر یعنی اف سال بگره شنگالی دا بود جبونا ویشی تایبت چما یعنی 20 سال بگره رزگار کرنا شنگالی دا کرن یعنی بگمان اصلا مروفی ورده دست بگره باشتره 2020 در روزا نه جوتمه پیمانا جدیجی شنگال هات دناو برا دولت ترک عراقی و دولت اندی جناب دانه دناو بر وانده هات او کنی اصلا زلاله یعنی در رزگار کنی دا مدما پیشیجی گو در رزگار کنی 2014 دا کنی کاربون خلاص بکن یعنی به قهرمانیه که وان شروانا به ملت ایزیدی به هورا 13 وی مهی دا شنگال رزگار کرن تایبت سالوگرا بیدا ایرشین اوسا چه بو نبجی به معنی داره چاوا که نه جوتمه تایبت چه بوی هف پیمانا دیجی شنگال حاطبه هل بجارتن جی یعنی او اصلا آرمان جوان ده دیار کرن یعنی بگمان ایرش چه دبن ایرش وانه چه ببن جی مگوت یا سری دا اصلا ایرشین خوی بقر کرنه که به چتین داعش و نکاربون بینون سری و شهروان آزادی و ملت ازدی به پشتوانیه کی به پشتانینه که هوا و 13 مهیده شنگال به دستی وان چتا و فکر تاریخ خلاص کرن روژا ما ای روژی اب کسی که واب حزم نکرن کسی که اب کاپ چته داعش دستی وان دا بو گور خو آنین سرگلی ازدی و گلی کرد وی حزم ناکن ایرش کرنا تایبت ایرش کرن در روژه که و ساده گرتن نه حزم کرنا رزگاریا شنگالیه نه حزم کرنا نه چوکدانی نه قهرمان شنگالیه جبر ویه که ایرشت کن حزم ناکن برخودانیا که شنگالی در کتیه برخودانیا در گل کرد و گل ازیدا در کتیه سیستم آخوصر آکن ها شنگالی تی آوا کرن وقت گلمه کی دبر چاوه وانه ویه که دبینن ازیدین ملتین ازیدین که به 1000 ساله بروان چوکدانن یا بروان سری دانن اما خودی سیستم کی نبونه پیشی 2014 شونداتر ادی سیستم کوان هیا ادی سیستم کوانی کو خری واده بن سیستم کوانی خو آواد کن سیستم کوان خوب کو هبونا خداین بو وک رنگ ازیدی د شنگال دا خو هبونا خو ادی بدن قبول کردن سروی اساسی تکوشینه کی دتن مشانده بنگه وی اصلا خلاص بوینا شنگال 13 مها مجداری 13 ماه مجدار 2013 ماه مجدار دا هات دانیم اخلاص کنا شنگال ویرا بو دری کی وکرنی ادی کو ریبریا خسر خو اعلان کرد سازو دزگاه هاتن آوا کرن مجلس گونده هاتن آوا کرن افجی بر بوی دجمن و کلمه کیه برچاو دجمن و کلمه کیه روز تایبت یک جبوی وی ملت جیهم پیروز باهی نه پشتی حوقاس ایش
هەوقاس کل ئێشێک و هاتنە دیتن ڕۆژێ وسا وەک پیرۆزباهی دخوازم بێوان ئاسندا دوبارە ڕۆژێ بە ئێش بینی بیرەوە لێ ملەت بە هەزار ساڵە سەری نەتەوانیە و سەری ناتەوینەژی یعنی دەبێژن پەیوەک ملەتی me êzdî heye dibê em serê xwe didin tu car sirê xwe nadin hezarê sale serê xwe dane sirê xwe nadin bi şehadetekî dîm tekoşîna wan mezin bûye heva 10 salên dawî ye heya êrişên çeteyên Daişê heya niha û pişta jî êrişên dewleta dagirker heya niha me dîm dîtiye her bi şehadetekî her bi êrişekî tekoşîna vî miletê hîn xurtir bûye rojê wisa pîrozbahiyê wan hîn xurtir derbas bûne ji ber vî jî yani bi şehadetekî ev milet nay vemirandin û bi şehadetekî jî nay seknandin em bawerin hazirtiyê xurt tên kirin ji bo pîrozbahiyê şengalê ji ber şehadetekî qehremanekî xwe wê pîrozbahiyê xwe nede seknandin ji ber pîrozbahiyê 13 Mehê ji bo şengalê mîladekî herî mezin e aslında tunekirina mêjiyê qirêjê 1000 salek û êrişê ser şengalê dike tunekirina wî ye mîlada wî ye ji ber wî her çiqa şehadet çêbin em şehadeta rêhevalê xwe bêşin jî rojê wisa pîrozkirin ji bo me armancekî mezin e بله و همبری وان ایریشا هلوستی گلی ازیدی چاوا بود yani bêguman me got ji xwe rihê miletê êzidî da di dîrokê da miletekî tekoşer e miletekî berxwedêr e berxwe dide yani qirkirinên gelek mezin dîtine qirkirinên êşên ferman hetê 4 ferman dîtine yani miletekî bi van êşa pir dûr nîne bêguman êdî fêrbûyîneke ku bi van êşa da tekoşîna xwe mezin ke çêbiye taybet em dîsa dubare bikin bi 2014 ve êşa mezin va bi xunû da bi hemle xunû va avakirin û xweseriya şengalê da bi rêxistinkiриnek di ser van êrişa di ser milet bêguman hemleyeke bi rêxistinkirinê hemleyeke xwezanîbûnê hemleyeke asta xwe bilindkirin û gihîştina hedefê xwe hîn bêtir biye yani êdî gelê me vî dibîne yani bi şehadetekî aslında bi rev bi şehadetekî rev an jî bi şehadetekî vemirandin zêdetir berxwedayîn yani di vê ew da jî em ew miletê me helwestê miletê me di vê çerçovê da bû yani berxwedayîn hê zêdetir berxwedan geşkirin hê zêdetir xwe bi rêxistinkirin hê zêdetir sazî û dezgeh xwe rabûyîn yekîn hê zêdetir piştevaniya rêveberiya xwe serkirin helwest hemû ser vê astê da bû ev jî helwesteke herî rast yani gelê me vî dibîne dema ku şehadetek çêbû çixas bi rêxistina me ser wî ruhê wî şehîdî doza wî şehîdî hiştiye em xurtir dikin hewqas em digihêjin armanca xwe û dijmin jî vî dibîne û ser wê esasî êriş dike bêguman yani ev helwestê gel dîm bala dijmin jî dikişîne û yê bikişîne jî gelekî ku hezarî sale serî daneniye gelekî ku 1000 sale dîm hember dagirkere helwesta wî zelal biye îroçî zelal yani helwesta wî gelî helwesta çokdanîniye û helwesta berxwedanî بله والله گید وکی اندام ریوبریو کمیته آبوری evlêdan bandoriya xwe çawa ser xaza û çandiniya aboriya herêmê dike em ji bo vî şî nirxandinê we şî bigirin belê ji xwe heval hemû zanin yani miletê me jî ev teqemeniyên ku tên ev saroxên ku tên avîtin hemû em bixwazin nexwazin di madeyê kîmyevî di hindirê xwe da dihewînin taybet mesela em vê demê dawî dinhêrin di êrişên dewleta dagirker da ku ser çiyayê şengalê dibe tehrîbateke pir mezin derdixe ser xwezayê hem di milê çandiniyê da hem jî di milê sewalxwedîkirinê da tehrîbateke mezin ava dike yani çawa em bêjin em mînakekî wisa dikarin bidin mesela ciyê ku bombardman zêde hatibwe kirin ciyê ku teqemenî zêde têda teqiya bin bêguman ev milet bi temanî debara xwe yani meşeta wan debara wan hemû ser çandiniyê û sewalxwedîkirinê çê dibe
ایجی سوالا خودی دکن جی چاندنی دکی جی منطقه که دیاره منطقه که چیا که ریزه چیا کی دناو دشته کی دانه دوی منطقه دا همو او سوال خو دوی چیای دا یعنی وی چیای دا تینا خودی کرن به کسکای بداریوی و برو بداریوی گزوانا بسروان اساسا خو خودی کن ایرش که او سادا به او کیمیوی که دگجه ناو خوازای ناوان دا و کسکای و چی ببه بگمان او حیوان همو تدا باندور دادن هم ده شیریوی دا هم ده آستان خوشی زیده بونی حیوان هم دا مثلا پشتی به وان ایریشین داوید هم دکارم بیجن مثلا وک کمیته مجی میش خودید کرن ام جی میشا خودید کرن گز جی میشا خودید کرن میشه هنگوی پشتی وان ایریشا شونداتر نخوشیک دنا میشه دا پیدا دبه گلک میشه میشه ملت میشه گر راستی جی تلف کن و ملکی دیجی ده چیه شنگالی دا یعنی چیه شنگال به هجیر خون آبودنگه و چیه شنگال پرانیا خوشی برازی می و هجیرانه بگمان ام کیمیا که ام مادین کیمیاوی دما که ناو چیه داد که ناو هجیر و تره ها باندو را خواه ده ملت دکه دما ملت وان فیکیا دخواه و وان فیکیا دکه باندو را خوش ملت جی دکه یعنی به ملکی نینی گشتی مروت کاره وسا بنرخینه هم به تقوی تقمنی او جی تقمنی چی به تعریبتا خوازه آور تنکرنا وان دارا و یعنی هنجیا دی لیدانا اصلا مروت کاره به جغرافیا دیده که هره به تقمنین مزنوا بگمان کیمیاسالا که دوان تقمنی دا درته در دور خود ده هم ملی کسکایا که درته ده هم ملی شینکایا دارا ده هم ملی میش خودی کرن آنجی پس خودی کرن دا اوه که نینی درد خواهی یعنی اوه که نینی دی یعنی دم هین دریج دا اگر کوسا بردام بکه هین بهتر بکی جداتر مثلا ده حیوان ده نخواشی جدا داره یعنی نها به میشا ده امریه که دیگرین سبی دوست ما احتماله که پر مزنه که هم حیوان دی داجی ببینن هین جی هنه جبر مثلا جبر تقمنیا جبر ایرش ده وان جها ده چاندنی نای کرد دونه کاری چاندنی بکی بر هم چه نابه چه خو هم بیجن وسا آب که پر مزن ده چیه دانی نه همو به او خوزایی دکی هیجن ایدما کیمیاسا جید که و نو خوزایی او جی باندوره که مزن لسر چاندنیت که بگو من او چاندنی جی یا گیم بونا بر هم نخوش بونا بر هم نخوشیا کد که دارا نخوشیت که و میشه او سر آبوریا منطقه باندوره که مزن دکه یعنی جبونا وی کیمیاسالی جبونا وی چاره سریه کی وحه و دیتیه هده یعنی حیان هم بیجن وک قومیته آنجا وک ریوبریا خسر چاره سریه که وی نینه جبه درفته کیمه که انوان آنالیز بکن ده چه آسته دا جهری بونه چه آسته دا او دبه نینه تنه ده بیجه احنه درمان سرکه یکن پیاسه دا به دست سیستم حاطنه چه کرن اما کارتینن او جه آسته کپ ریجه کپ کم دا دبه چاره سری مثلا نهاد کاری بیجن شنگالی دا ایسا نیسکی بلکی 1500 صندوق میشن کارم بیجن طلب اوی سبب که باندور خود وی نخواشی دا دگرن یعنی دناو گل دا بگو من کسی که دبارا خود سر میشت کن کسی دبارا خود سر آجالوانی دکن دوی حیله دا باندور که مزن شید که هری دوی جبوی دنگی را دیا گل جبوی داخازیه کی و گوتنه کی و هم بیشن هنه سری دا ام سپاس کن وک کمیتا آبوریا شنگالی و درفت دایمه راستی داخواز زیدنه یعنی داخواز دل مرو بیجه زیدنه کسی که ما همو گودارد کن ام سلاب خود جوان را دشینه تایبت کسی بر خودیر کسی که بر خود دن ده هر چپر اندابن یعنی چپر تنه نه چپر شهرن چپر میجی ایکو میجی دجمن دا شهر دکن هم هر کسی را تایبت سلاب خودشینه هم وقت گری شنگالی هم وقت خبات کارک سر آخا شنگالی کار دکه و تکوشین دکه به همی تکوشه را هم سلاب خودشینه و هم دکارم بیجن تکوشین آمه برخودان آمه و انجام دیار بکه
ده انجام تکوشین و برخودانی ها ما امی بکار بین سرکفتنی بینیم ام دیسا دوباره رزگار کرنا شنگالی ام همو گلین ایزدی ملتین کردستانی کسی که وردا کد دانه شهیدین آزادیا کردستانی شهیدین هفته 4 فرمانه ام ببیرتیم ام دبیجین سوزا که مدابور بر آپو که ام به هر آوایی تکوشین بکن ام دوباره دکن و ام سلاح و ریزین خوی ور حیا گرابا ایمرالی دشینن یعنی برخودان وی انجام گربه و ریبرا پورا یک وینی انجام گربه دوی آسته دا ام همو گهدروانم سلاح بکن بله ام گیشتن داوی برنامه خواه ام اندام کمیته یا آبوری شنگالی سپاس کن حوالا گید سپاس خواهش ام جی سپاس کن کمیته ریوبری یا آبوری شنگالی حوالا گید شلورا ام سپاسی خواد کن سپاس خواهش ام سپاس کن باید نوار صابن امشي سپاسی واد کن بدین گوه دارین دنگه رادیو گل امشي سپاسی واد کن حتی نی برنامه که دنی ببینن خیر و خوشید